Pozdrav ljudi, evo još sam htjela jednu stvar vam reći kako sam se ja promijenila se cijela moja okolina. Unazad jedno 3-4 mjeseca imam predivan odnos sa svojom djecom, sa mužem, sa bakom, sa mamom, sa svima. Prije nisam to shvaćala, promijeni sebe i okolina će se promijeniti. Ja sam uvijek težila za tim da se drugi moraju mijenjati, da bi meni morali ugađati, znači uvijek sam imala nekakva očekivanja od drugih osoba da bi mislila da će se oni promijeniti, ali mi ljudi oko sebe ne možemo promijeniti, ali možemo promijeniti sebe. Ja, otkako sam sebe promijenila, ljudi, da jedan dan nije prošao da ja nisam ustala, ne da sretna, nego presretna. Djeca su mi se počela toliko mijenjati, oni su toliko predivna bića postala. Ako se posvađaju, u roku 3 minute dođe sin do mene, kaže: mama, pogriješio sam. I vrati se, seka, oprosti. Znači, nema više onih svađa po pol dana, da se deru jedno na drugo, da su jednostavno bezobrazni, Ja u životu, koliko puta sam u zadnjih 3 mjeseca rekla ne, to nisam u zadnjih 35 godina govorila. Što sam više i što sam češće sebi rekla, drugima rekla ne, sam sebi rekla da. Šef me zove, jel možeš uskočiti, pogledam, ne paše mi, ne. Jel možeš ostati sat vremena duže, ne. Jednostavno naučila sam stati za sebe, stati na svoju stranu. Niko se ne ljuti na tebe kad kažeš ne, jednostavno te čak nauče cijeniti, ne očekivaju te kao da si im zdravo za gotovo. Prije bilo, su se čak znali podsmijavati, šta god treba pitaj nju, ona će uvijek reći da. I tako je i bilo, ja sam za sve govorila da, jer mi je bilo, uvijek sam se bojala reakcije drugih. Sad se više ne bojim reakcije drugih jer volim sebe, volim ono što sam postala. I ljudi, nemojte se bojati stati iza sebe, nemojte se bojati reći ne, vama neće dati netko otkaz ako vi kažete jednom svoje mišljenje. Ili neće se ako se netko naljuti, ako vi kažete, ne znam, za sebe nešto ne, a to onda nije prava osoba u ovom vašem životu. Shvatite to. Ako nitko ne stoji na vašoj strani, uvijek ima jedna osoba koja je uvijek na vašoj strani, to ste vi. Uživajte.